I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas igramo Flip the Gun. Nemoj se pucati. Tu ovu sam igricu igrao malo, tako rekord je 170, to morate dole vidjeti. Tu imamo neke puškice, ovako, kalaš, a prvo odigrat ćemo, ovo ćemo malo igrati, oni morate skinuti na trgovinu Play besplatno. Sad ću pozdrav svog prijatelja Božca Marčića, veliki pozdrav za njega. Ajmo odigrat ovako malo jedan meč. Ovo je neki novi revolver, čak ima 11 metaka. Ovo još. What? Kao ja bucam gore dole. Ajmo sad malo sa kalašom. Wow, Terry. Neki malo studenta. Pucaj. Evo opet. Pucaj. Ovaj revolver ima 12 metaka, neki ovo novi čini se. Mogli bi rekord ako ne ostanemo bez metaka i ne. Ja pa još jednu, odigrat ću 1-2 metka sa kalašom. 1, 2, 3 meča. Ovo. Ajmo još jedan za kraj. Uri, da puca ovako. Pucaj. Pucaj. Kako se roka. Eto ljudi, ovo je kraći bio video i sada oprostite što nije bilo videa sad u zadnje vrijeme, pošto svi su na ekskurziju i tako to. Eto, obavezno se subscribeujte na kanal ako još niste i lajkajte video. Eto ga, to bilo to od ovoga videa. I vidimo se u sljedećem.